Bia Kamal, Bana Rach me Bana Jaling, ano, uh, ka gwada dan en talk korten, ka Nagro, ano, bukon kulu guje mep Nagro County, ka Western Equatoria, jen dan bukon gui gwasme. Nagro, jen county mete ka Western Equatoria, ano, jen gwada dan talk korten, kam South Sudan People Defense Force, kan spele mayo, you know, barman lero do gwal ko no kula ngaja no ngume chitwo ki ngume lero do ko riunen to ngwan ku kamala lero do winami you know ban me lero do ngwasan ban jelinkel beje nyod ya kamebde gwal dana teten you know anagro ana SPLA IO ana KSPLA mayo ano ka man chalat gwasame ano dobran shi Nagro commissioner man che kuma South Sudan che jogono de kan ko de kan apel jendan bu kolin me benen yana me jen me wuje chal kan Nagro me dare mene jen godan to korten Nagro mo jen county ka Western Equatoria jen godan to okrekten you know beje kwen gwasme ke English no ka tadan chagor ka je tadan en shi kuar la commissioner men chagor chal gorne Nagro County Commissioner in Western Equatoria State is calling for the withdrawal of army force from Bao Bridge of Zamwe Payam that has become a flashpoint between units of the army and the SPLA-IO troops, adding that the presence of soldiers there poses a security threat to civilians. Ajane chole kuma South Sudan ko they can deni nying South Sudan People Defense Force they can kawuch kanagro ano ko kanin content jak security ko be jak ki de indial de kawuch de kan gwara den jeneta de nyere wuji mi kanagro ajani jarata shian kanen konen gwasmi dia je mishi roi dana to mun pai mishi link ne di shop ke 70,000 o shi ko pot ka jana gro maka ko dana isha kap kum South Sudan People Defense Force kap kana spele mayo en me maridi na mene mete choi gwata me mete ping gwata me yambio mi jin wi ni albi tambura binen you know tambura bo ni albi na gro bejek do me jen do dan wo ka wow men cha ko ga gwata me na me rumbek mi ko rumbek jen me badana na tekatin na me mugor kon gwada me o ba gwada nan te asfel mayo teten ba janga ikene do badana te South Sudan People Defense Force me teka jare wicin mi kaja shi me shane na ala commissioner show da jani de ne ka woike de ne South Sudan People Defense Force sin ci won winimi ajana kon tel ne ri ke de ne asfel mayo Enere Bagada Asaya say his county has been experiencing army violence and mass displacement since 6 January, following the presence of army force in the area seen as a Spele IO containment site. Ano. Generic talk naga chang bakel kajan paikel ledan naga ninde chiwa paikel chang bakal ga pai ke ron kin daro jan daro dibe jene jen gwade dane to re ro ka je me sha de ni South Sudan People fan for sha nangan winimi ka side me wa gwa espele mayo la containment side ne jen la kero din ngiten you know Baghdad recalled that for the past 5 years, the local population were at peace until the recent military confrontation triggered by an alleged crackdown on illegal checkpoints. Ajane ka korun dang die cheng nei ka mal tel nei riek chang kel duno ri ka me be ka kor ka me shikir ma yadi chela do te ga check point ba ga so kuma mala de show nang re wich ka na gron gine mi ko e ba check point ba ko ga under a spell mayo ko jena containment site ka spell mayo
jan mu gor ko woy ka kan checkpoint to de jono ku ma spele mai ojin wo checkpoint ku control ku jimi ko kan etina ko mi jini guje je nagro jen gwada da dob dan wo ka wa gwada mo so they control it mi china jen wije to ko kene me wona antong mi la je wi je ka chikan gor jen o bi ka spele mai o bi kan jojen wini mi kan na me chede gwa benong ne rik tin wana long no jen ko bagda ko jallar no gone no de neti de ga wo gwada dan la kan ko toktin no ko chete ka rik tin wana long to tokon wini mi. The commissioners say a series of violence involving the two forces has forced hundreds of civilians to flee their homes in a fear of their life. Jene to one long guadame ka kwi ko rishi to ka jako buka pot puna okay janan charo ka kane da ti commander content gwasami ko wodian ke bendian ka janagro gwadame shiwo be malbertin o be korbertin jan jaroy ke South Sudan People Defense Force commander ka bow ko misha jana no de ngono de aspele mayo de ke jere wejin mi jan gwadamone ko mi ci kor mi cha jan ta da tin no jani ci ne roy ko de la roy ke kuma aspele mayo ko de kan godan te tin de kan leker Chelat point of commissioner jani de chop ke 79000 ka kan de konen ci rodian bar alane de ti bar ko den ka tambura me gwen mo gwaza tambura me chinara bar tan gwaza me ne 79000 kana wona kana agro ko chine di alchi gen tam wukan ka bar gizal ko chi kuma kana ne jidwar cha ko tin jen tan tal mishi almal aname agenda na shoda lat revision winimi chela do telekwan telepiu telewal ne di ala kontin chi bar la ka tinjen ka tambura tinjen ka namutina payam ke tinchi ka namutina. All the civilians are living in the bush, delivering in the bush, and don't have food, water, medicine. We received 23,000 displaced persons from Tambura, and in Namutina Payam we received 11,000. That makes the total number of 34,000 displaced persons. Ne ngwa long gwa mela witi ne Tambura jen gwa dan kuna la bin jen gwa dan banar den tinchi kana kula ngoje chale Namutina Payam. So jena ka dio je te ka jendara mene ngoje mom china atana kana gwar kam be ngwaze me akari tin kon lat ko den tamre wucin winami kam South Sudan People Defense Force kana spele mayo biya chunga jeno gwa dan te korte na gwa den ajen gwa jena kroma kay yambione tambura mene maridi mene wudu karumbe ka wudu kawa bi chunga jeno medar me jen gwa dan te negro tin ka jen gwa dan te korte tin tam ga jen gwa sama gwa yen be te mal ban yo jegmro den